tu ja vás vítam a ideme si tu, ako vidíte, tak je nová sezóna Ranked a tu v tomto popase, no tak máme 6 typov. Takže poďme na to tohto tu. To je crow. To je crow. Sorry, smíky. Hypercharge, Stardrop. Shake. No, to je Ranked. Astral Cold 4. Fajne. To je dobré. Ranked 1000. Dáme tento Ranked 100 lingov a ideme na Legendary Stage. Poď. Dáky skin poriadny by sa hodil. OK, tak. No čo mi bude Star Power? A ešte tak tá horšia. A všetko si takto. OK, to bude všetko. OK.